Astagfirullahaladzim. Istighfar, minta kesembuhan ke Allah. Apapun penyakit, minta kesembuhan ke Allah, minta hampura ke Allah. Dosa-dosa tiletik netik ayeuna, dosa ka indung, dosa ka bapa, dosa ka sakabeh. Minta hampura ya Allah, ini segala dosa, minta hilapan hamba. Hamba mohon ya Allah, ampuni semuanya. Astagfirullahaladzim. Terus minta ampun sama Allah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Terus ikutin dalam hati. Astagfirullahaladzim. Terus ikutin dalam hati. Penglihatan hamba. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah, ampuni dosa pendengaran hamba. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Terus istighfar dalam hati. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni dosa penciuman hamba. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah, ampuni dosa lisan hamba. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni dosa hati dan jantung hamba. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah, ampuni dosa hati dan jantung hamba. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah, ampuni dosa perut hamba. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah, ampuni dosa kemaluan hamba. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah, ampuni dosa kedua kaki hamba. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni dosa seluruh tubuh hamba dari ujung rambut hingga ujung kaki. Astagfirullahaladzim. 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 Liwalidaya walizamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عبد الجبار إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله أكبر. الله الله الله. يا الله sehatkan Muhammad. Ya Allah sehatkan Muhammad. Ya Allah sehatkan Muhammad dari segala penyakit apapun. Ya Allah sehatkan, sehatkan kembali ya Allah, sehatkan kembali ya Allah, sehatkan kembali ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin tanhalu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil haiz wa tunalu bil ragaib wa husnul khawatim wa yustasqal gamamu biwajhil karim.
وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنهل به العقد وتنفرج به الكراب وتبدى به الحوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم منا. Wahai jin yang ada tubuhnya sana, keluar kau semuanya ya dengan izin Allah. Ukhruj ya adu Allah, 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 ukhruj ya adu Allah. Kang Bantal ini di belakang saya. Lahul mulku wa lahul hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dur ma'asmihi sayyid fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim. Sakit Bismillahirrahmanirrahim. La yadur ma'asmihi sayyid fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim. Bismillah. Ya Allah, keluarkan semua penyakit yang ada tubuh dengan izin, dengan ridho, dengan kekuasaan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Kurang kalau siapa? Sudah kena kalau kalian. Istighfar. Astagfirullah. Istighfar. Panas. So keluarganya. Penting ke cadangan utahnya ya. Kurang keluarga. Sampai keluar kabeh penyakitnya. Sampai tadi apa ketempuan bisa keluar paku. Singkatannya we lah keluar paku labang naon dan wadi dua buteng keluar besok. Tong ganggu. Betul kabeh awak di sana. Sok keluar sih. Keluar. Keluar. Udah kan. Allah. Oh. Rambut, si rambut.
Kalian betul Bukan. ini beneran. Jadi kayak kereta sih kamu. Kerayang baik. Bunyi kereta tuh itu mah. Tadi itu ketawa. Dan kayak kereta. Nyanyi gitu kamu. Ledek. Enak banget. Nanya apa itu sinden? Iya. Lagu apa Jawa? Enak kan ya? Tapi merinding. Terusin nyanyinya terusin. Biar tenang terusin. Ada berapa lagi sih kamu di sini? Teman kamu udah pada mati loh. Oh 5 lagi. Udah pulang ya? Semuanya pulang aja, semua ya. Yang di kaki keluar, yang di paha keluar, yang di perut keluar, yang di jantung keluar, yang di tangan keluar, yang di hati keluar, yang di kepala keluar, yang di leher keluar, yang di dada keluar. Keluar engkau dengan izin Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Keluarkan ya Allah dengan izin-Mu, dengan ridha-Mu, dengan kekuasaan-Mu. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Semua sembuhkan. Istighfar, istighfar, istighfar. Astagfirullah. Sok teka yang jahat. Astagfirullah. Lemes, pasti lemes. Disukuna lembong teh mah iri. Takukeun tadi. Isi kurang gadian lah. Ka keluaran itu. Istighfar, istighfar. Istighfar. Allahumma shalli ala sayyidina. La ilaha illallah. Istighfar, istighfar. La ilaha, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Relax, tarik nafas tiro, banget. Kendorkeun urat-uratna sakabeh. Istighfar, istighfar. Tong dilawan energina. Istighfar.
Tarik nafas panjang di hidung, buang lewat mulut. Leher. Berhenti. Relax. Istighfar. Istighfar. Tarik nafas di hidung panjang, buang lewat mulut. Dari buang lewat mulut. Relax. Tarik nafas panjang di hidung, buang lewat mulut. Dari tarik nafas panjang di hidung, buang lewat mulut. Relax berat-beratnya. Kendorkan sekali urat-uratnya. Tong dilawan namun air mereka keluar, rasakan. Tarik nafas panjang di hidung, buang lewat mulut. Niatkan di jero hati, keluarkan sekali aura di awak, aura negatif, penyakit sekali penyakit. Niatkan jero hati minta ke Allah sehingga dikeluarkan sehingga sehat, sehingga panjang umur. Kajian rasa di suku naik, di suku naik ke atas. Terus panjang, niatkan jero hati, relax, istighfar terus, minta ke Allah disehatkan, panjang umur, ada penyakit yang dikeluarkan. Ya Allah. Terus relax, niatkan di hati, minta dikeluarkan sekadangnya. Tarik nafas panjang di hidung, buang lewat mulut.
Tarik nafas panjang, buang dari tarik nafas, Allah itu pasrah, pasrah. Nafas panjang, buang. Terus istighfar. Geus berasa rencana teh sing sireun teh suku rencana tadi rencana encan berasa sing sireun naik kalur rencana aya rencana aya relax teh terus relax minta ke Allah. Coba diopres ya. Bisa diopres ya. Lemes. Nah, duduk aja. Turun terus turun. Istighfar. Relax. Niatkeun ka jero hate, niatkeun minta dikeluarkeun sakabehna. Suku, ping-ping, kabeh wae di awak keluarkeun. Terus istighfar, bareng, tarik napas panjang tiru, buang lewat mulut. Tarik napas panjang, buang lewat mulut.
Air nih bang, kasih minum dulu. Ya. Bismillah. Allah. Namun laisa sarekeun dari dia mas ngedang tongkul hudang kayak gitu mangga wadi kalat ya. Tapi ayat tadi rasa naik seetik ketika Allah itu naik. Nah, kerasa lanjung laisa tidur dulu bang itu bang.